Videographer, photographer, freelancer. If you thinking so much, where do I put my expensive equipment like body, like lens, like simple lighting, like gimbal? Where do I put it? I tell you so many times, you need to have this bag. Similarity hard case. If you think you save, you don't buy, you are rugi, I pun rugi. Kenapa pula aku cakap English? Sebab aku dah cakap bahasa Melayu pun korang tak faham-faham. Korang rasa benda ni mahal. Yes, benda ni memang mahal, bro. Tapi kalau kau fikir balik, is a good investment for you. Sebab apa? Sebab bila kau beli bag ni, dia punya kompartmen dalam besar. So kau boleh letak macam-macam lah. Kau boleh letak kau punya gimbal, kau punya body camera, lens, apa semua tu. Dan satu lagi, bila kau letak dalam ni, dia lebih safety lah. Satu, safety. Satu lagi, kalau kau pakai bag ni, kau nampak lebih proper, lebih professional. Jadi klien-klien korang yang tengok pun rasa macam, okay, lepas ni aku nak bagi job lagi dekat dia. Similarity ni, kalau kau fikir banyak-banyak, kau save tapi kau tak beli, rugi lah kan. Kau rugi, aku pun rugi sebab aku tak dapat sale. Kau tengok harga dia berapa. Sebab kadang harga dia tu ada promo, dia jadi turun, harga pun rendah. Jadi kalau kau save tapi kau tak beli, wah cakap lu banyak rugi punya. Satu lagi lupa tadi lupa mau cakap lah. Ini bag ada loader, ada handler, jadi you boleh tarik lah, you boleh angkat macam ni. Senang. Wah cakap tak banyak punya, memang senang untuk you, untuk fotografer, videografer, dapatkan segala.